Ni amakuru tugiye kugarukaho muri aka kanya ariko nanone aza gushingira kuri iyi titire cyangwa se kuri uyu mutwe w'amagambo. Ni mama 23 yashyizeho ubuyobozi bushya bwa kaminuza ya Goma, ni mu gihe hakomeje impaka ku mutekano wa Masisi ndetse n'umubano w'u Rwanda n'ibihugu by'abaturanyi. Ni mu gihe ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenzurwa n'ihuriro AFC M23, ubuyobozi bw'uyu mutwe bukomeje gufata ibyemezo bigaragaza ko ubwo buyobozi burimo gutegura ibikorwa byabwo ni mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'abaturage. Nk'ubwo ngubwo mu mujyi wa Goma, AFC M23 yashyizeho ubuyobozi bushya bwa kaminuza ya Goma. Ni icyemezo kije mu gihe uyu mutwe uvuga ko ushaka gukomeza kubaka inzego z'imiyoborere mu bice ugenzura. Naho ku rundi ruhande muri teritwari ya Masisi, abayobozi ba AFC M23 bakomeje kuzenguruka mu baturage babizeza umutekano ndetse no kubahumuriza. Ni nyuma y'iminsi myinshi yaranzwe n'ibikorwa bikomeye cyane by'imirwano ndetse n'ibitero bya za drone byahitanye abaturage benshi bikanasenya ibikorwa remezo. Nyamara hagati aho amakuru ataremezwa yigenga akomeje gukwirakwira hose, aravuga ko hari ibikorwa byihishe inyuma bya diplomasi n'umutekano bishobora kuba birimo kuba hagati y'Ububiligi, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bikaba bigambiriye kwibasira igihugu cy'u Rwanda. Ribo hasi yanditse subscribe. Aya makuru niyo tugiye kuba tuva imuzi n'umuzingo, duhereye kuri AFC M23 yashyizeho ubuyobozi bushya bwa kaminuza ya Goma. Ni icyemezo cyashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa mukuru wa AFC M23 bwana Corneille Nangaa, Profeseri Zambezi Kakoma Sakatolo Jean Baptiste. Uyu yagizwe umuyobozi mukuru mushya wa kaminuza ya Goma. Uyu muyobozi mushya aje gusimbura Profeseri Muhindo Muhanga wari usanzwe ayobora iyi kaminuza. Amakuru yatangajwe na AFC M23 akavuga ko Profeseri Muhindo Muhanda yakuwe ku mwanya we ni nyuma yo gushinjwa kumara igihe kinini adahari cyangwa se adakurikirana ibikorwa bya kaminuza, kandi ibyo byose akaba yarabikoze atarabiherewe uruhushya n'abamuhagarariye. Icyemezo cyo kumwirukana cyafashwe na Fred Kaniki, uyu yungirije bwana Corneille Nangaa muri AFC M23. Iki cyemezo kiri mu murongo mugari wa AFC M23 wo gushyiraho ndetse no kuvugurura inzego z'imiyoborere mu bice mama 23 igenzura kuva yafata umujyi wa Goma mu ntangiriro z'umwaka ushize 2025. Abasesenguzi bakavuga ko gushyiraho abayobozi bashya mu mashuri makuru ndetse no mu zindi nzego za leta ko bishobora kuba ari uburyo AFC M23 ishaka kwerekana ko itagamije ibikorwa bya gisirikare gusa, ahubwo ko inashaka kubaka inzego z'imiyoborere ifatika. Ni mu gihe amakuru atandukanye yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Wazalendo n'ingabo za Kongo baba barageze cyangwa se wenda barafashe bimwe mu bice bya Masisi. Ubuyobozi bwa AFC M23 bwahisemo kwegera abaturage kugira ngo ubwo buyobozi bubahumurize. Nk'ubwo ngubwo kuri uyu wa kane tariki 28 kugera kuri uyu wa gatandatu ni ibikorwa bikomeje, ndavuga Gicurasi 2026, ubuyobozi bwa teritwari ya Masisi burangajwe imbere na Emmanuel Ndizeye Rutebuka bakomeje gusura ibice bitandukanye birimo nka Kinigi muri groupement ya Mupfunyi Kababi. Uyu muyobozi yari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye ba AFC M23. Ni mu butumwa rero bagiye bagenera abaturage, babasabye gukomeza gukorana n'inzego z'umutekano ndetse no kudaha agaciro amakuru avuga ko iyi Kinigi yaba yarafashwe n'imitwe itandukanye ikorana n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanya AFC M23. Ubu buyobozi bwakomeje bugira buti nta Muzalendo, nta mu FRDC, nta mu FDLR uzongera gukandagira muri Kinigi no mu bindi bice tugenzura. Mugomba kugira icyizere kandi mugomba kugirira icyizere ingabo z'impindura matwara za Kongo. Yongeyeho ko AFC M23 ikomeje gushyira imbere umutekano w'abaturage no kurinda ibyo yise amahoro yagaruwe muri ako karere. Abaturage bamwe bakaba bavuga ko uru ruzinduko ndetse n'ibi biganiro ko bigamije guhosha impungenge zari zimaze iminsi zivugwa ku mbuga nkoranyambaga, bitangazwa ko abaturage bari mu kaga cyangwa se ko uruhande rwa leta rukomeje gutsinda. Ndakomereza kuri aya makuru avuga ko Ububiligi n'Uburundi ko bakomeje nabo ibikorwa byabo bya gisirikare ndetse n'ibikorwa bya diplomasi, ariko nanone bishobora gushyira kaga ku gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse akanavugwa na bamwe mu diplomate b'u Burundi. Aravuga ko Ububiligi bushobora kuba burimo gufasha Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bya gisirikare. Aya makuru aravuga ko nyuma y'isenyuka ry'umubano hagati y'u Rwanda n'u
Bubiligi. Buruseli ngo yaba yarakomeje gutanga ubufasha burimo za drone, imyitozo ya gisirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare, ariko kugeza ubu nta gihamya yigenga iragaragazwa cyangwa se ngo itangazwe, ndetse nta rwego rwa leta y'Ububiligi, Uburundi cyangwa se Kongo ruragira icyo rutangaza kuri aya makuru yemeza ko Ububiligi bukomeje kurunda intwaro mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Niyo mpamvu aya makuru nyine dukomeje kugenda tuyafata twebwe nk'ibikomeje kugenda bitangazwa n'abadiplomate cyangwa se n'ibitangazamakuru, ariko nanone akaba amakuru ataremezwa n'urwego rwigenga, no kuvuga ubuyobozi bwa Kongo ivugwa muri iki kibazo Ububiligi cyangwa se igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Aya makuru kandi arahuzwa n'iturika rikomeye cyane riherutse kubera mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare i Bujumbura. Ni mu gihe ubuyobozi bw'u Burundi bwatangaje ko iryo turika ryatewe n'ikibazo cy'amashanyarazi. Perezida Sebarundi we yavuze ko ibyo ngibyo atari byo, kandi hari amakuru ataremezwa avuga ko hashobora kuba hari n'izindi mpamvu nyine zikomeye cyane zijyana no kuba ahubwo ubwo bubiko bwaraturikijwe ku mpamvu zikomeye. Abasesenguzi bakavuga ko kugeza ubu nta gihamya ifatika yerekana ukuri kwa nyako kujyana n'aya makuru y'ibikoresho bya gisirikare, ariko nanone hashize igihe kirekire bivugwa ko Ububiligi bwaba bwaratangiye kwinjira mu ntambara yo mu burasirazuba, kandi ko bari gufasha Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umugambi w'ibanga kandi mugari ugambiriye kugirira nabi igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose rero bibaye mu gihe akarere k'ibiyaga bigari gakomeje kunyura mu bihe bikomeye. Ni mu burasirazuba bwa Kongo haracyari imirwano hagati ya FCM 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rigizwe na FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'indi mitwe itandukanye. Ni muri iki gihe kandi ibihugu by'akarere bikomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze, kuko umutekano muke ushobora kugira ingaruka ku karere kose. Abasesenguzi bakavuga ko gushyiraho abayobozi bashya muri Goma ndetse no gukomeza ibikorwa byo kwegera abaturage muri Masisi ngo bishobora kuba bigaragaza ko FCM 23 ishaka gukomeza gushimangira ubuyobozi bwayo mu bice igenzura, ariko kandi bakavuga ko amahoro arambye azasaba ibisubizo bya politiki birenze ibikorwa bya gisirikare. Tugana ku musozo, ni mu gihe FCM 23 ikomeje gushyiraho abayobozi bashya ndetse no gukomeza ibikorwa byo kwegera abaturage muri Goma na Masisi, akarere gakomeje gukurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora cyane ubwo amakuru menshi yakomeje gukwirakwira hose ku mbuga nkoranyambaga avuga ku mubano w'ibihugu bitandukanye ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bishobora kuba birimo gukorwa mu buryo bw'ibanga bigambiriye kugirira nabi igihugu cy'u Rwanda. Hakenewe amakuru yemezwa n'inzego zibifitiye ububasha kugira ngo tumenye neza ukuri ku bijyanye n'ubu bufatanye bw'Ububiligi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Kugeza ubu ikigaragara nuko intambara, diplomasi n'imiyoborere bikomeje kugendera rimwe mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose muri rusange. Ni mu gihe ku ruhande rumwe bigaragara neza ko hari ushaka gushimangira umwanya we wa mbere imbere y'abaturage, ndetse abandi bakagaragaza ko ibyemezo bya diplomasi ko bishobora kuzagena ejo hazaza h'akarere. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana nk'ibisanzwe.